nagaan siniif haa ta'u warri shurrubbaa keessan ofirraa addaan saburaachuu jalaa waxaachuu yeennaachuu dubbii gabaabaa jiru shurrubbaa keessan miidiyaa irratti baatanii ofirraa addanii gaabbii amma lafa kanarra jirtanii osoo hin taane gaabbii du'aan boodaa gootan warra adii uffatanii awwaalle jettanu nama du'utu uffata adii uffata malee namni jiru uffata gurraacha uffatee awwaalatoo jettanu guyyaadhaaf inni ture bu'uun kan ta'u bocha irratti bocha dabalatan qaama amma gaayu shunkurtii waan akka ta'e taffee laateeyyu warri روزي وانا قلت يتفيلاتيو اليوم انا زعلانه كتير مدام سعودة ليبيا مو بس سعودي كل مدام ليش اللي جوالي حق قدامه لازم الجوالي يا مدام ليش اللي جوالي حق قدامه انت بقى تسوي شغاله موت انت شيلي جوالي انت بقى تسوي شغاله موت انت ما بقى تجيبوا شغاله اكلي شغالة نامي داخل الحمام والله شغالة نامي داخل الحمام مدام انت مظلم ولا مو مظلم انت ابيض بس داخل خرب حقك اسود والله هذا خرب حقك اسود يا مدام انت بس ابيض بس داخل اسود انا اسود الحمد لله بس انا ابيض داخل ابيض انا داخلي انا ابيض انت ابيض داخلي خرب حقك اسود لا تشيلي جوالي حقك قدام مدام فلوس شغال نقو في شهر 1 شهر 2 شهر 3 10 ما في فلوس ليش انت هو شغال انت خلاص شهر 1 بعدين بس جيب انت فلوس ليش شغاله خلاص نقو في ليش انت ما يجيب فلوس حقك قدام مدام ما في فلوس ما في شغل ما في جوال ما في شغل ايوه شغاله تعبانه خلي شغاله نامي ودي شغاله داخل المستشفى you put poison the food ليش poison شغاله هذا خدامه كويس الحمد لله مرة كويس انت مدام مو كويس والله ما في جنة هذا ولد داخل بيت they rape us I don't know how they call rape in Arabic ما يعرف كيف قولي rape in Arabic ما يعرف هذا ولد boys in your houses they rape قدامة في مدام ريسبيانز كتير مدام ريسبيانز مدام انت دي نامي مال شغاله بدل نسوي كده ليش مدام كلي تلفوني حق شغاله لازم تكلم ماما قدامه لازم تكلمي بابا قدامه لازم تكلمي بيت انا عايشه اسود داخلي ابيض انت ابيض داخلي اسود والله مدام انت ما في جو ايش انا اللي ولدتشو هذا السنه بكو والله لازم انا مجاديت انه እንደዚህ የምታደርጋት እና የታለ ልጁ ቆይ እዚህ ጋር والله ይሄ የእንትን ምልክት 40 የሚሰጠው እንዲህ አይነት ምንድነው የሚባለው? ምን አይነት ያው ነው የሰጠው ስፒድ ቻሌንጅ 40 ሽቶ 40 ሽቶ ስጡኝ። ለካ ሽቶ ነው። እኔ እኮ እንትን የዶሮ እንትን አልኩኝ እግር በየ ባለፈ ሲስቁ ነበር የዶሮ እግር አልኩኝ። እስኪ ፍቅርህን ግለጽላት ማሚ።
እናቴ ስላንቺ እመኚኝ ኒኩሌር ተኩሳለሁ ስላንቺ አርግ ምትይ ስፒድ ቻሌንጅ ነው ማይ ፋሚሊ እሷ እንደዚህ እንዳላስታውሳችሁ አፌን ልታስር ፈልጋ ነው እህታችን ብሮ እና እጅግ በጣም ወድሻለሁ እና በጣም አፈቅርሻለሁ ስላንቺ እመኚኝ ሙሉ አፍሪካ ቆይ ልክ ምን ነው ተቀየርሽ ከኛ ፍቅር በለጠ አንድ አንበሳ ለኔ አንበሳ የሚሰጠኝ የለም ይብሮ ግን ምን አስበህ ነው ወላ እንዴት በከሚስ ቀን ማለት ነው በከሚስ ቀን እንደው እንደዚህ የዱዓ ሰዎችን አይተው ይሄን ፍቅር ይሄን ገቢና ወላሂ አንቺ እኮ ብቻሽን ተቋም ነሽ እኮ አንቺ ብቻሽን ይሁንሽ በቃ የተሟላሽ ምን ብዬ ልንገርሽ የተሟላሽ አራታው ከጀነት ይቅርብኝ እኛ እኮ ግልጽ ነን እኮ እናቴ አታምርም እቺ ረቢ ጀሪም በረዱ ሳኩ እናቴ አይ ምነው ምንም እና ብሮ እና ጥያቄ ጠይቀሽ ነበር አዎ ፍቅርን ግለጽልኝና እሺ እናቴ እመኚኝ ልቤ ውስጥ ገብተሽ ተጎዝጉዘሽ አልወጣም ካልሽ ቆይተሻል ለወደፊቱም አትወጪም እኔ ስላንቺ ነገርኩሽ ከኒኩሌር የሚበልጥ ነገር የለም ኒኩሌር ተኩስ ቢባል እስማማለሁ ስላንቺ እኔ የምኖረው ምንም በዚህ ዓለም ላይ በአንቺ የተነሳ ሼም አይዘኝም ደላ ከነ ኬሰ hinjirre qaba isaanis fiduun qaba sagalee koos ni dhaga'u tuutaa tokko ta'u tikseenis tokkuma wangeela yohannis boqonnaa 10 lakkoofsa 16 tibba kana qormaata mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumame abbootiin gamalachuu jirru walagarreerra marii keenyaanis tokkummaa mana amantaa keenyaa fi biyya kan utubu karaa faffaca'u jibbuu tajaajila kan babal'isu hordofuu akka qabu amanne Oromiyaa fi naannolee biroottis gaaffileen afaaniin tajaajilaan waan qabatanii ka'an karaa mana amantaa akka deebii argatan hubanne gurraandhala 8 bara 2015 marii gaggeessineen walgalteerra geenyeera tokko naannoo Oromiyaatti barnoonni qiddaasee fi tajaajilnoonni biiroos afaan Oromoon akka kennamaniif hojiin eegalame haala gaaffii hawaasa deebisuun akka itti fufu kanaafis bajanni barbaachisu humni namaa gahaan akka ramadamu lama Oromiyaa fi naannolee biroottis manneen amantaa tajaajiltoota afaan naannichaa beekaniin tajaajilli akka cimu bajanni barbaachisu ramadamee akkasuma humni namaa gahaan akka ramadamu sadi Oromiyaa fi naannolee birootti tajaajiltoota afaan hin beekne kan leenjisan kolleejjonni giddugallii leenjii akka banaman kana dura kan jiranis akka jabeeffaman akka godhamu afur kutaa lallabaa Oromiyaatiif episkooposaatii afaan Oromoo beekan gahaan ija eebila wayitaa walharkaa fuudhinis qeesota gaggeeffamuu akka muudaman walharkaa fuudhinis qeesotaa gaggeeffamuu akka muudaman shan liqaana phaaphaasonni sadan eebbifamuu abbaa Saawiroos eebbifamuu abbaa Yoosxaatiyoosii fi eebbifamuu abbaa Zeenaa Maariqos kutaa lallaba duraanii fi gulantaa qeesummaa isaaniitti akka deebi'an jaa abbootota sadan kanaan muudaman gulantaa qeesummaa duraan deebi'anitti haa deebi'ani
isaan keessaa seeraa fi sirna mana amantiin madaalamanii qulqulluu sinoodosiin akka muudaman taasifama. 7. Dhimmoota bulchiinsaa fayyinaanis ramaddii fi qacarriin walqabatanii qaawwawan jiran qorannoon akka tajaajila jabeessutti ni fooyyessina. 8. Tajaajila mana amantaa caalmaatti jabeessuu fi dhaloota dhufuuf fakkeenya አለች ባሌን አፈቀኝ ሆቢ በባህር ላመጣው ነው ምን ይመስልሻል ላቅዬ እኔ አይመለከተኝም አታለቃቅሽ እንግዲህ ሴቶች አታሽቃብጡ እዝታይ እስር ቤት የገቡትን ስንት ድምጽ ሆነ በአመት በሁለት አመት እስከ 3 አመት እያስቆጠሩ የታደለው በጤና ይገባል ደግሞ እንዲህ ያለው ታሞ ሌላው ሬሳው እየገባ እንትራጅን ቤት እንትን እያለ እናቴኛ አምባችን ታይደርቅ መልሰሽ አንቺ ባላምጣሽ ደግሞ አንቺ ልናጽናና ነው እንዴ ለራሴ ስራ በስቶብኛል የራሳችሁ ጉዳይ እንዴ ድክመኛል እኔ እናት እኔ ባለ ዲክስ ነኝ ምንድነው እናንተ ያዙልቀቁና አላችሁሳ እንዴ አንቺ ምንድነው ውሃ ቅጂ ውሃ መልሰውን ከኢትዮጵያ መጣሽው ቢያዝስ ተይዞ ወዶብሽ ነው አሁን ድጋሜ ቢያዝ ምን ዋስትናለሽ ለምን አንቺ እንግዲህ ብርሽን ላክ አርገሽ ስራ ጀምሪላት ኢትዮጵያ ምንድነው ናፍቆትሽን ቻል አርገሽ የምን ማላዘን ነው ተበድረሽ ታመጪዋለሽ እዛ ሱቅ የሚከፍትበትን አንቺ ወደ 200 ሺህ ብር ጨርሰሽ ታመጪዋለሽ እዚህ መጥቶ ደግሞ ይያዛል ከተያዘ በኋላ ዝመተሽ እንትን ፖስትሽ እንትንሽ ምንድነው ግራ ታጋብኝ እኔ ምን አገባኝ ለካ የብረን ያምጭ ምናምን ብዬ ፊት አልሰጥሽም ናፍቆትሽን ቻይና እሱን ስራውን ይስራ በትርፉ በተወደደ ዘይት መኮረኒውንና ሩዙን እየቀቀለ ይብላልሽ የኔ እናት እንዴ ምን አርጊ ነው የምትይኝ እኔ ምን አገባኝ በድረሽ ልታመጩ ተበድረሽ ወርደሽ ልትጋት to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday انت وننيزني مو نفذني انا مو نفذ زي شرف سفونو والله سفونو انت البعض سفونو انا سفونو انت وكوم انت كانت تبي بلدي سفونو Sihiyaa mallaqaanaa deebisi deebii gaafii si gaafadhee si barbaaduuf jecha maatirraa fagaadhee otoo garaan na dadhabu sabbataan hidhadhee ijji koo imimmaanii xayyaara yaabbadhee ati yaa mallaqaa maaliin nu boojitee ganamaaf galgala olii gannu dhamaaftee shaqaalaa jechuun maqaa nutti moggaaftee xiqqaa guddaa kennan biyyarraa nu baaftee xiqqaa guddaa kennan biyyarraa nu baaftee. لا سميرة وين جلابس كم مرة نقول أنت تبي قطع الدجاج البس جلابس شيلي بسرعة البس يلا ما أدري وش يعني كل ما نقول أنت تبي قطع دجاج تبي قطع بصر أي شيء لازم البس جلابس قفاز بعدين قطع هذا كيتشن everyday one cut kitchen wear gloves okay أيوة cut this kitchen for مدام هذا ما في كيتشن هذا تشيكن يس قطع هذا كيتشن 4 يعني 4 لا هذا مدام ما في كيتشن هذا تشيكن طيب ان ربك قطع دجاج هذا الدجاج انا ما في معلومه دجاج اوكي انا ما في معلومه انجليزي سرا يلا انت خلصتي اتليمون فوق كده اوكي سوي كلمه كويس مره اوكي يلا سرها كوكلي اوكي